Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. A very good morning to all of you. Oh, thank you, Lord, that you have called us to be fishers of men. Thank you, Lord, that you have got a great and mighty plan for all of us. Plans for our good, for our welfare, not for our destruction. But all these plans and purposes that you have in our life will only come to manifestation when we respond to your word, when we respond and agree to your word. Oh, teach us, Almighty God, to rely on you, to depend on you, and to say yes to you. No matter what we are facing, to continue the good work that you have started in our life. Father, we thank you that it is you who has saved us, not to abandon us, but you have saved us to make us more and more like your Son, Jesus. So in all the storms of life, Lord, strengthen us that we use this as an opportunity to grow in our relationship with you. And as you unfold today's word to us, O Lord, let your word break every stronghold in our mind, destroy every kind of oppression and depression and fear and worry, and let your word strengthen us to grow our faith and overcome the storms of life. We thank you, we praise you, in Jesus' name. Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So, yesterday we were studying on seek you first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added unto you. काल आमी शिकल्या सोदात पयलें सर्गीचें राज आनी ताचें नितीवंतपण आनी ह्यार सगल्यो वस्तू तुमकां मेळटल्यो. So yesterday we learned that instead of seeking first the king of the kingdom, we are most of the time seeking the solution to our situations. काल आमी शिकल्यात राजाच्या राजाक सोदच्या पयले आमी ज्यो आमकां आडकोडी येता ताचे वयर ताचे सुटावो मेळपाक सोदता आमी पयलो. राजाक सोदिना, ह्या राजाच्या बगर सुटाव्याक सोदूंक सोदतात. ही आमची गोत जालेली आसा. So Satan's job is to see to it that he hinders the progress of every Christian. सैतानाचें एक कामूच जावन आसा जें आमकां फुडार बरो फायदो जाता थंयसर मेळपाक आहा तो बंदी करपाक. हें सैतानाचें काम. So instead of making progress in moving forward, under pressure, he sees to it that we move backward. आमच्या जिवितांत फायदो वाड जावपाची आहा थंयसर सैतान कितें करता, येता आनी आमकां बंदी करूंक सोदता. हो वाड जावपाची आहा ती आमच्या जिवितांत, आमी आमच्या जिवितांत बरेपण येवपाचें आहा तातूंत बंदी करता. So this morning we were studying about the storm that the disciples were going through, and the problem with them was they kept their focus on their problem instead of keeping their focus on the one who could solve their problem. वादळ जालें तेन्ना शीस भियेले आंकांतले पयले त्या व्हडसाळींक ते आड येता ते तांचेर व्हडसाळी ताचेर पयले आनी ते भियेले. नदो दवरूंक ना जेजूचेर, बगर नदो दवरली त्या व्हडसाळीचेर, त्या मोडाचेर. And that's why we have been trained right from childhood to use our senses to focus on the situations and problems that we are going through, and not use another sense called the faith sense that comes from the Bible, which makes you focus on Jesus. आमकां पयलेच सान एक आमचें सैमूत अशें जाल्लें आहा की जें कितें घडटा, जें कितें पडयता, संवयच जाल्ली आहा. आमकां एक संवय जाल्ली आहा. जें कितें आमी पडयता, जे आघोडे आमी पडयता ताचेरूच नदर धरूंक न्हय देव कितें सांगता, ओ देव कितें करूंक सोदता, देवान कितें करूंक जाता ताचेर नदर धरूंक, भावार्थाचेर नदर धरूंक आमकां आमचें संवयच जाल्ली आसा. भावार्थाचेर नदर धरूंक ना जावपाक बगर आघोड्यांचेर.
So if a person's focus is on his current situation, that person will never ever be able to go forward, but he will be jammed in that situation. आमची तर दिशा जाली फकत जें कितें घडटा ताचेरूच नदर धरूंक तो ताची वाड जावची ना तो फुडें पावचो ना. Hallelujah. हालेलुया. So every day the trials that come into our life, they are not meant to kill us, but they are opportunities for us to learn, study, and train our lives to rely on the sixth sense, not the five senses, the sixth sense called the faith. जें दिसा दिसपोटी आमचेर आड वस्तू येता त्यो आमकां काबार करूंक येना, बगर त्यो येता आमकां आमची वाड जावपाक, आमकां शिकोवपाक, आमकां ट्रेनिंग करपाक, आनी आमी फकत ह्या 5 विसवांचेर नदर मारपाक न्हय, बगर 6 विसव जो आसा तो ताका म्हणटा भावार्थाचेर नदर मारपाक. And that's why you find when a person has changed and is studying the word and renewing his mind and living for Jesus, Satan starts blocking the blessings of that person. जेन्ना आमी पळयलां जायते फावटी जेन्ना आमी देवाच्या उतरान येता देवाच्या बरोबर आसा तेन्ना आमकां असल्यो आगोडाय येता आनी आमकां खाला उडोवंक सोदता. He blocks the blessings of God. आमकां सोयतान कितें करता जें देवान बेसांवां आमचेर धाडून दिलां ती बंदी घालूंक सोदता, ती ब्लॉक करूंक सोदता. Satan has no problem when he sees a person who is not a believer, who is not a Christian, who is not living according to the word. When he gets prospered, he has no problem with that. सोयतानांक जे मनीस देवाच्या उतरान ना, देवाच्या भितर ना, तांच्या जिवितांत बेसांवां दिवपाक ताका व्हडलोसो हें दिना. तो म्हणटा दी. He doesn't block them. तो आडायना. Why is it so? कोणाची जे मनीस देवाच्या उतरान ना पळय तांचे. Why is it so? कित्याक गाय हें? Because if I look into my own life, when I had money, I never supported the kingdom of God, but I used that money to expand the kingdom of darkness. But when he sees that somebody who has changed his life and is living for God, and now when the blessings are coming and God is prospering him, that person really becomes a threat to the devil, because now he's going to use all the resources and all the wealth to support and expand the kingdom of God. Hallelujah. Is it true? Come on, is it true? Yeah. भाव जेन्ना म्हणटा आपणाची पयशे असले जे आपूण ज्या वक्तार आपूण देवाच्या उतरान नासलो तेन्ना ताची जायते पयशे असले, जायते वस्तू असल्यो, आनी तो केन्नाच देवाच्या राज्यान हे पयशे उजार करूंक तेणें चिंतूंक ना, बगर काडूंक संवसारांत पयशे तेजे घातले. आनी ह्या वक्तार देंवसार असलें सपोर्ट करता. बगर जेन्ना तो आयलो देवाच्या उतरान आनी देवाचें उतर दुसऱ्यांक परगडूंक लागलो तेन्ना जायती ताणें प्रयत्न केले ह्यो वस्तू बंद करपाक, ताका बंदी करपाक, ही बेसांवां देव जीं धाडटा पळय तीं. Hallelujah. 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 So remember, my friend, when the blessings of God comes and you are rooted in the word of God, the wealth that comes into your hands, you become a number one threat to the devil, because now God has put that power in you to destroy the kingdom of darkness. Hallelujah. Are you with me? Hallelujah. Hallelujah. Hello, are you with me? जेन्ना आमी देवाच्या उतरान येता तेन्ना आमकां देव बेसांवनी बोत्ता. आनी देंवसाराक खबर आसा की आमी जाण आसा जीं देवाच्या उतरान आसा तीं, आनी जेन्ना आमकां बेसांव मेवला ती जाण आसा देंवसाराक एक ट्रेड म्हणजे एक भिरांत, देंवसाराक एक भिरांत. कित्याक ताका खबर आसा आतां आमी ह्या देवाच्या उतरान आसा देखून आमी जायते जे देवाच्या उतरान ना ते ही गिरेस्तकाय उजार करून आमी तांकां भितर हाडटले म्हणून देखून देंवसार भियेता आनी बंद करूंक प्रयत्न करता ही बेसांवां. So Satan's two very important and primary weapons against the Christian is, the first one, deception, and the second one, distraction.
सोयतान the two primary weapons दोन that खेरीत Satan uses to खेरीत destroy Christians is deception and distraction. दोन खेरीत वस्तू ज्यो यूज करता ओ गुण ओगूण म्हणा गुण म्हणोंक ना ताका ओगूण म्हणटा ते दोन एक जाण आसा आमकां John फकत 8:31. आमकां फटयता डिसेप्शन म्हणजे फटयता आनी निसंटण करूंक सोदता आमचें ही जाण आसा दोन वस्तू ज्यो सोयतान उजार करूंक सोदता आमच्या आड. Hallelujah. So हालेलुया. let's read John 8:31 and 32 and see with our own eyes. जो आमचो Then said Jesus to those Jews which believed on him, if you continue in my word, then you are my disciples indeed. So who are the disciples of Jesus? The ones who the ones who believe and how do you know you believe? Okay, you just translate that much. I'll read the scripture. Yeah. वोडी 31 आपणाचेर बावाड दवरलेलो त्या जिदवांक जेजून म्हणलें तुमी म्हजें आपणाचेर बावाड दवरलेलो त्या जुदेवांक जेजून म्हणलें तुमी म्हजें उतर तुमचे भितर रिगून दवरचें जाल्यार तुमी खरेपणी म्हजे सीस जातल्यात. Hallelujah. हालेलुया. So most of the time when Christian comes, are they interested in keeping the word in their heart, or are they interested in the preacher laying hands and he praying over them? आमी जी हांगासर येता ती जायतीं जाणां सगळींच न्हय आसतलीं जायतीं जाणां कोणाचेर बावाड दवरता ब्रदरीचेर हात दवरतलो आनी आपल्याक बरो करतलो ओ ह्या देवाच्या उतराचेर हें देवाचें उतर आमकां बरें करतलें कोणाचेर. See, when you hear the word believe, आमी हें उतर सोत मानप म्हणजे it always means that whatever message you have received from the Bible or from anywhere, your action corresponds to that message, then it is believe. हें उतर जें आमकां मेळटा तें सोत मानप म्हणजे जेन्ना आमी हें उतर आयकता तें सांगता त्या प्रमाणे आमी ताचे प्रमाणे वावर करूंक जाय. Praise the Lord. करूंक जाय. Hallelujah. सोत मानूंक जाय आनी तेच भाशेन करूंक जाय. So how do you know that how many people believe when the retreat gets over? आमकां कितले जाणांक How will a person know how many people believed in the message when the retreat got over? आमकां कशें कळूंक येतलें जेन्ना आमचो रिट्रीट काबार जाता सांजे काबार जातलो की तुमी सजमले म्हणून No, how many believed? कोणा सोत मारले म्हणून कशें कळटलें आमकां Not तुमी because, जें not उतर because you are writing the notes. आमी घोडेक दिसतलें आमकां सोत मारलें म्हणून कळटलें की आमी फकत नोट बरयता म्हणून आमी Not बरें because you are saying amen, amen, amen all the time. आमी घोडेक आमेन 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 ब्रदर प्रिचींग करता तेन्ना आमेन आमेन देवाचें उतर म्हणटा तेन्ना आमेन म्हणटा तेन्ना काय Not because you are attentive. आमी घोडेक धान मन धरून आमी आयकता म्हणून काय Not because when you are worshipping the Lord you are crying. घोडेक आमी Or you are देवाक shaking बसता and falling down. बसता तेन्ना देवाक आमी रडटा आमची दुकां भायर सोदता आमी सगळे हालता अशें जाता तेन्ना काय. But Jesus is saying, if you believe, then you will continue in my word. Means when the retreat is over and you go out of this place, the first thing you want to do is go and put what you heard into practice. Then those are the ones who actually believed the message and they get result. The others who wrote the notes sang praises of God, cried, fell down, shook their body and did all those things, but when they walked out of this place, did not do what the word said, are not the ones who believe the word of God. ह्या वडीन आमकां कळोन येता की जेजू म्हणटा जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकलें आनी सोत मारलें तें कशे भाशेन कळटलें जेन्ना आमी घरा भेटेले आनी त्या उतरा प्रमाणे आमी सोत मानतले त्या उतरा प्रमाणे आमचें आमी वावुरतले त्या उतरा प्रमाणे आमी करूंक पावतले पळय तेन्ना न्हय
जी आमी हांगासर रोडली गोडेक सोरपोट पडली नोट बरयले पूण जर आमी तर घरा वचोन त्या उतरा प्रमाणे कोच्चें ना नाजाल्यार तितून कळटलें की आमी देवाचें उतर स्वत मानूंक ना म्हणून. Hallelujah. Hallelujah. So Jesus is saying, if you continue in my words, if there is no word in your heart, can you be a disciple? जेजू म्हणटा जें उतर तो तुमच्या काळजान ना जाल्यार तुमी आमचे तूं म्हजो शीश जावंक शकता. And if the word is in the heart, there will always be an evidence of that word in our heart. जेन्ना उतर तर तुजे भितर आसा तेन्ना आमकां एक कळोन येतलें. Our every expression that is Bravo. external is because there is some word that is controlling us from inside. Our every expression that is external, okay, it is only because there is a word that is controlling us from the inside. So if the word of God is on the inside, then your external expression will be the fruit of the Spirit. If your internal word, which is inside, is bitterness, hurt, or anything, then your external expression will always be not the fruit of the Spirit. Hallelujah. Hallelujah. आमचे जे भितर आसा ते आमकां भायर सावन कमोन येता न्हू. स्वयं म्हजे भितर तो देवाचें उतर तर भितर आहा बरे स्वभाव म्हजे सगळें दिसून येतलो. पवित्र आत्म्याची फोडाचो स्वभाव म्हणजे मोग शांती असले खालतीकाय हें दिसून येतलें. तर म्हजे भितर तो देवाचें उतर ना जाल्यार म्हजे भायल्यान म्हजो स्वभाव कळून येतो रागाचो कुंडाडकायेचो गर्भाचो असलो स्वभाव तयार जावन येतलो. तर म्हजे भितर कितें आहा तें गरजेचें. म्हजे भितर तर उतर आहा देवाचें पवित्र आत्म्याची फोडां दिसून येतलीं भायल्यानसान आमच्या स्वभावा वरवीं. So we find that in the lives of the Pharisees, they had the word in their heart. फारिजेवांच्या कळोन येताले भितर तांचे भितर देवाचें उतर आसलें. Because they were teaching the word day and night. बिकॉज कित्याक ते देवाचें हे फारिजीव देवाचें उतर दीस आनी रात परगोडटाले. But they used the word to beat up people and not build up people. ते उतर हें जें दिताले देवाचें फकत कितें करपाक दुसऱ्यांक वाडोवपाक न्हय मजबूत करपाक न्हय फकत फॉर्मोड मारपाकशें फॉर्मोडशें मारताले. So they had the word in their heart, but their mind was not agreeing to the word that was in their heart. तांचे भितर उतर आसलें बट ते स्वत मानूंक सोदिनासले. Their mind was not agreeing with the heart. तांचें मन त्यांच्या काळजावटू हय ताचें मन आनी तांचें काळीज दोन वेगळें आसलें. मनान ते काळजान स्वत मानूंक सोदिनासले मनान घेताले. So also in our life we know that God says love your enemies. आमच्या जिवितांत देव आमकां म्हणटा देवाच्या उतरा प्रमाणे पेल्याचो दुस्मनाचो मोग करचो. We know that word. आमकां खबर आसा न्हू त्या देवाच्या उतराची दुस्मनाचो आमी मोग करचो म्हणून. So the word is in our heart. देवाचें उतर आमच्या काळजान आसा. But are we continuing in that word? बट बगर आमी हें उतरा प्रमाणे आमी चलता. And if we are not continuing in the word, आमी जो तर आमी ह्या देवाच्या उतरा उदेशी दुस्मनाचो मोग करता तें आमचे भितर ते चालू उरचें ना तर जाल्यार then I am saying that I am loving, but actually speaking, my external expression shows that I'm not loving. म्हाका दिसतलें भितरसान म्हाका कळोन येता की ह्या My स्वभावावरवीं verbally I might say I love, but my expression does not show हांव love. म्हणटा दुस्मनाचो मोग करूंक जाय म्हणल्यार म्हजे भायलो स्वभाव म्हजो जेन्ना हांव वागतां तो दुस्मनाची तितून कळोन येतलें की हांव खऱ्यांनी ताचो मोग करिना म्हणून जेन्ना म्हजो स्वभाव सांगतलो म्हाका. That's why Jesus is talking about not applying the word once, but he says if you continue. See, we can be obedient to the word or submissive to the word for a moment, but he's saying no, I don't want for a moment. I want it to be consistently, continuously, constantly continuing in my word. देखून जेजू म्हणटा ह्या वडींसान आमकां कितें मेवता की सगळ्या वेळार थोड्याच घडयांनी न्हय थोड्याच वेळार न्हय
केन्नाय केन्नाय न्हू सगळे सुवातेर हें आपलें उतर भावार्थ वो भितर चालूच उरोंक जाय म्हणून थोडो आतां एकल्याक बोगशिलें ओ थोडो वेळ येयलो की हांव दुसरे वागणुकीन म्हज्या मना प्रमाणें चलता तशें न्हय सगळ्या वेळार हें देवाचें उतर म्हज्या काळजान आसूंक जाय. Hallelujah. That's why he says, if you continue in my word. Whose word? Jesus' word or my emotions that are running against, which are running negative? कोणाच्या उतरा प्रमाणे जेजूच्या उतरा प्रमाणे आमी चालू रावया ओ आमचे मना प्रमाणे जे आमकां सांगता तें दुसऱ्या सगळें कशें वागचें पळय तें आमच्या मना प्रमाणे. Who is controlling our mind? The word, Jesus' word or my emotions and feelings? तर विचार म्हणजे कोण आमकां चलयता आमचें मन चलयता देवाचें उतर ओ आमचे विसय जे आहा ते. Hallelujah. हालेलुया. And that's where Satan deceives us. आनी ह्याच भागान जेन्ना आमी आमच्या मना प्रमाणे चलता देवाच्या उतरा प्रमाणे सांगता त्या प्रमाणे चलना ह्या वक्तार आमकां देंवचार फटयता. Hallelujah. हालेलुया. And then he also deceives us by giving an idea that you should know the truth and the truth will set you free. देंवचार आमकां फटयता आनीक एक वचून तूं देवाचें उतर जाणाय म्हणटाय आनी ह्या देवाच्या उतरार मी तुका सुटका मेळटली अशें Now that's म्हणटा what तो. Jesus said. हें जेजून म्हणलां. But the devil will deceive us and say, you must know the truth. Or I can put it this way. The devil will say, knowing the truth will set you free. देंवचार आमकां सांगतलो की जेन्ना देंवचार आमकां म्हणटलो देवाचें उतर जाणा तेन्ना तुका सुटका मेळटली देंवचार म्हणटलो. See how close it is. The devil will put it in our mind. Knowing the truth, knowing the word of God will set you free. No. That's not what Jesus said. Jesus said, you shall know the truth and the truth will set you free. देंवचार म्हणटलो कितें फकत तूं देवाचें उतर जाणा जाल्यार तुका सुटका मेळटली तुका कितें जाय तें मेळटलें. म्हणल्यार जेजू कितें म्हणटा knowing the truth देवाचें उतर जाणा जाल्यारूच न्हय म्हणल्यार but the truth will set you free. हें देवाचें उतर जें सत पळय तें सत तुका सुटका दितली सत तुका So सुटका दितली. what's the meaning of the word the truth will set you free? सत तुका सुटका दितलो म्हणजे ताचो अर्थ कितें. What is the meaning of the word the truth will set you free? The truth will have set you free means to apply and continue to apply the truth that you have come to know in your life, and that continuous application of the truth or doing the truth is what will set you free. So many a times people understand, if I know the Bible, I will be set free. Knowing the Bible does not set you free. That is a deception from the devil. Knowing the Bible, applying it not for a day, but every moment of our life, and continuing to apply it, no matter what situation comes before you, that knowing and that doing and continuing to do continuously over and over again is what will set us free. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. देंवचार आमकां कितें सांगतलो सत तुका सुटका दितली ना देवाचें उतर जाणा जाल्यार तुका सुटका मेळटली हें देंवचार आमकां सांगतलो. म्हणल्यार जेजू आमकां अशें म्हणना जेजू म्हणटा देवा सत जाणा जावंक आनी तें सत हें देवाचें उतर दिसा दिसपट्टी आमच्या जिवितांत भितर घेवंक तें दिसा दिसपट्टी त्या उतरा प्रमाणे चलोंक एकाच फावटी न्हय सगळे सुवातेर सगळ्या वेळार हें देवाचें उतर आमच्या जिवितांत बगर तें मनान हाडूंक तें वेव्हारांत घालूंक आनी तेन्नाच आमकां सुटका मेळटली. And you shall know the truth, and Jesus never said you shall know the truth, knowing the truth will set you free. He never said that. You shall know the truth and the truth will set you free. So if you want to be set free from any situation of your life, the first thing is you must know the truth. Means you must know what Jesus is speaking about that word, and when you get what he is speaking about and you apply it in your life, that applying and continuing to apply every moment is what will set us free. So if you have come here for any reason, what is very important is
to know the truth and apply the truth, not applying our emotions and feelings. Christians do not live on emotions and feelings. Christians live on truths. हालेलुया. पळय ही वोड 8 जोहांचो 8 वेस्पोर वोडी 30 आनी 2 अशें म्हणटा आनी तुमकां सत कोडून येतोलें आनी सत तुमकां स्वतंत्र करतलें. म्हणचे हाचो अर्थ कितें? 7 जाणां जाल्यारूच पुरो न्हय, बगर 7 जाणां जावंक जाय. आनी हें 7 दिसा दिसपोटी जेन्ना आमी आमच्या जिवितांत घेतल्या तें वेव्हारांत घालतल्या ताचे प्रमाणे आमच्या मना प्रमाणे न्हय, आमचे विसोया प्रमाणे न्हय, आमकां जें कितें दिसता ताचे प्रमाणे न्हय, बगर जें सत आमकां सांगता तें तर आमी दिसा दिसपोटी वेव्हारांत घातलें जाल्यार तेन्नाच आमकां ह्या आडकोळीचेर जें कितें येता त्याच्या आडकोळीचेर आमकां जैत व्हरूंक मेळटलें. So Christian life is not a life of feeling. क्रिस्तांवाचें जिवीत जावंक ना फकत आमच्या सैमा प्रमाणे, आमकां आमच्या भावना प्रमाणे नाही, आमच्या भावना प्रमाणे नाही. हय, क्रिस्तांवपण जावंक फावना, आमचें जिवीत जावंक फावना, आमचे भावना आमकां सांगता ते प्रमाणे चलपाक. बगर सत कितें सांगता, देवाचें उतर कितें सांगता त्या प्रमाणे जिवंक. So Christian life is a life of commitment to be a doer of the word. क्रिस्तांव जिवीत जावन आसा देवाचें उतर सांगता तेच भाशेन चलपाक. So the good news in this is that it doesn't depend on what people do to me. It depends on how do I put the word of God in my life and continue in that, I will be set free. क्रिस्तांव जिवीत म्हणजे फकत म्हाका लोक कितें करता, लोक कितें म्हणटा, म्हजी आड येता तें ताचेर धरलेलें नाय, बगर देवाचें उतर, देव कितें सांगता कशें जिवीत सारूंक जाय ताचे प्रमाणे. When I live that, when I do that, जेन्ना हांव तशें चलता तेन्ना, हे भाशेन चलता पळय तेन्ना हांव I will be set free. म्हाका सुटका मेळटली, म्हाका बरे भाशेन जिवीत म्हजें जिवीत. So what is the deception here? हें फटोवप म्हणजे कितें काय हांगासर देंवचाराची फोटो. Satan is saying, you attend all the retreats. देंवचार सांगता या तुमी रिट्रीटाक सगळे येयात, get all the knowledge. जानवाय घेयात. And now that you have come for the retreat and you have got the knowledge of the truth, you will be set free. आनी देंवचार आमकां सांगतलो येयला न्हू आमी, तुमी हांगासर येयला न्हू ह्या देवाच्या घरान, तुमी देवाचें उतर आयकलें न्हू, आतां तुमकां सुटका मेळटली अशें देंवचार म्हणटलो. But Jesus is saying that's a lie from the devil. जेजू कितें म्हणटा, ना अशें न्हय, हें जावन आसा फटोवप. हो देंवचार फटयता तुमकां, फकत देवाचें उतर आयकलें जाल्यार तुमकां सुटका मेळटली. Knowing the truth does not set you free. देवाचें उतर जाणा जाल्यारूच आमकां सुटका मेळची ना. For example, you are at Saint Alex Church. जो तर आमी सांत आलेसाच्या फिरगोजेन आसा and you wanted to come to this place, आनी तिचोसान तर तुमकां हांगा येवंक सोदता तुमी, and somebody said from the Saint Alex Church, take a road that goes to Porvorim, and after about 250 meters on the right hand side you will find Saint Alex Convent, Sisters Convent. आतां तो तुमकां सांत आलेसाची कोण मेवलो आनी ह्या जाग्याचो तुका डायरेक्शन दाखोवंक सोदता जाल्यार कोणान सांगलें तुमकां पयले पर्वरी वचात. No, on the way to Porvorim, from Saint Alex Church, on the way to Porvorim, 250 meters on the right hand side is a chapel, the Sisters Convent. सांत आलेसाची तुका कोणान सांगलें ह्या जाग्यार पावंक जाल्यार पर्वरीचो रोड धरात आनी 200-250 मिटर जातकूच तुमकां एक सांत आलेस कॉन्वेंट रायटाक दावे वाटेन chapel, एक चॅपल मेवतलें, एक कॉपेल मेवतलें. And around, just side of that convent is a dusty road. Go 1 kilometer inside and there is the new creation. आनी मागीर ते कॉन्वेंट मेवतकूच एक किलोमिटराची वाट आनी मागीर तुका हें न्यू क्रिएशन. Now you did not pay attention to that. This is what happened today. I went to meet a sick person and we were busy talking and we went ahead. And when we went ahead, we were started to climb the mountain. And I told Brother Daigo, brother, I know that the house was on a flat surface. It was not on a mountain. So we have passed the house. Can you take it back? And he took us on a U-turn. And I began to come back.
and then we found the place without asking anybody. What I'm trying to say is, there were some things that I already knew. But when I saw that we were going up the hill, I said, this is not the place where I've come. In the same way, in God's kingdom, He says, go on a flat road, and that is the road of love. When you get into bitterness and all those things, your road goes uphill, downhill, and all those hills. Praise God. You got to learn to take a U-turn and get back into love. Amen? Hallelujah. Amen? But if you say, I'm going to continue my life the way I want, praise God, then you are being deceived because you did not operate in love and forgiveness. Praise God. So now, will the truth set you free? No. This happened this morning. भाव आयज सकाळीं कोणागेर वचोंक सोदतालो आनी ताका एकदां गेल्लो तो आनी ताका खबर आसली तें घर खंयसर पळय तें बट एकल्या मनशान ताका व्हेलो ताणें बरे भाशेन तेजें इन्फॉर्मेशन जें दिवपाचें तो वाट दाखयला ती इन्फॉर्मेशन बरे भाशेन आयकोंक ना देखून तो आनी दुसऱ्या जाग्यार पावलो दुसऱ्या जाग्यार वयर पावलो फुडें पावलो आनी चोटेर पावलो तेन्ना भावान सांगलें बाबा ती म्हाका दिसना ही वाट म्हणून मागीर ताणें दाखयलें आनी तो I told him to take a U-turn. परतून ओके परतून येवंक लागलो. So in our life, every day we have to search because our emotions are going to take us away from God's truth, and that's why a U-turn is always required in our life. पळय जशें ब्रदरीन ताका कळोन येयलें देखून ताणें परतून टर्न मारलो आनी परतून ते वाटेर आयलो तशेंच आमच्याय जिवितान जेन्ना आमी चलता तेन्ना देंवचार आमकां फटयता देंवचार सांगता बाबा हें सारकें न्हय रे मोगान चलपाचें न्हय हेच तुजी वागणूक जी आहा ती रागाची वागाची ती बरी तर ह्या वक्तार आमी आमच्याच मनान देवाचें उतर हाडून हें परतून येवपाक गरजेचें देवाच्या उतरान येवपाक गरजेचें. सो हे देंवचार सांगता ते वाटेन न्हय बगर परतून टर्न मारपाचो म्हणजे देवाच्या उतराशी येवन आमी आमच्या जाग्यार घालपाचें गरजेचें देवाच्या उतरा प्रमाणे आमची वागणूक करपाची गरजेची मोगान. Let's say we had not to take a U-turn. Daigo, where would that road go? Where does it go, that road? जो तर ब्रदरीन तर टर्न मारूंक नासलो ब्रदर खंयसर पावपाचो म्हणून कोणा गिरी Panjim. पिलेन वयर आनीक फुडें पावपाचो Pilan, I don't know. Pilan. Okay, we would have reached Pilan. दुसऱ्याच जाग्यार पावपाचो ब्रदरीन तर स्थितीदान येवंक ना जशें यू टर्न मारपाक तेच्या मनान येवंक ना म्हणजे उगडास आयलो तूं तुका कसो येवपाचो तो तशेंच आमकांय उगडास येवंक जाय देवाच्या उतराचो मोगाचो कशे भाशेन रागान आहा जाल्यार परतून मोगान जेवपाक. Hallelujah. Hallelujah. And until we come back, we are not going to be set free. आणि जे मेरेन आमी तर ह्या रागाच्या ह्या स्वभावान तर रागाच्या स्वभावान आमची वागणूक तसलीच जाली परतून येना तो जाल्यार आमच्या जिवितान कांय बरेपण येवचें ना आमी आमच्या मनान सुटका येवची ना. We will never reach God's destination. We will reach our own destination. आमी पावचे ना जें देवान बसयलां पळय थिंचोर आमी देंवसरान जें बसयलां आमकां जे त्रास कोश्ट ह्या असलो स्वभाव घेतकूच थिंचोर पावतले. How many of us believe God's destination is better than our destination? How many believe? How many of you believe that God's destination is better than our own destination? तुमकां कितले जाणांक दिसता Now की when I'm asking a genuine question also, the hands are not going up. ना कोंकणी आयकोंक ना तेणी देव सांगता ते वाटेर चल्ल्यार आमचे बरेपण येतले म्हणून कितले जाणां स्वत मानता वो आमी जे आमचे पावलां मारता त्या प्रमाणे चल्ल्यार आमकां बरेपण येतलें. देव सांगता थिंचोर देव म्हणटा पळय थिंचोर चल्ल्यार. What about the others? देव सांगता त्या प्रमाणे चल्ल्यार कितल्या जाणांक सुफोट जातले म्हूण स्वत मानता. Hallelujah. So that's what the devil deceives us, because he says, you know the word, so you are set free. If you know the word, Jesus says, you continue in my word. जो तो तूं जेजू म्हणटा जो तो तूं देवाची उतर जाणा तर म्हज्या उतरा प्रमाणे तुजो स्वभाव सगळे वेळार जावनी. And if the word is controlling me on the inside, then it will always be expressed on the outside. सो तर देवाचें उतर म्हज्या जिवितान तर पयलो आनी वयलो भाग दिता तर आमी जाल्यार आमकां तर कंट्रोल म्हणजे भितरल्यान चलता तर जाल्यार आमी हें भायल्यान आमकां आमच्या भायल्या जिवितांत
म्हणजे भायल्यान आमकां कळोन येतलें Hallelujah. आमचो स्वभाव बरो जातलो. So, what we need today is to know the truth and make a decision to apply the truth. No matter what storm you're going through, the truth has the ability and the power to set you free. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तर आमकां कितें सांगता जेजू आयज? सोत आमकां कळोंक जाय आनी हें सोत कळटकूच स्वता प्रमाणे दिसा दिसपोटी आमचें जिवीत सारूंक जाय. आनी हें सोत आमकां स्वताक हें आसा एक पदवी आमकां जें कितें जाय पळय तें आमच्या जिवितांत जाय पळय तें हाडपाक. जाय हाडपाक न्ही, जे त्रास आसा जे त्रास आसा ते त्रासाची सुटका. Hallelujah. सुटका मेळपाक त्रासान. That was deception. Another tool that Satan uses is distraction. आनी आनीक एक जाण आसा, एक सैतान आमचेर उजार कोत्ता एक हत्यार. Distraction. What do you say for distraction? म्हणजे Easy word. निसंटन करपाक. निसंटन न्हू, Nisanton is destroying. डिस्ट्रक्शन. फटयता फटयता. न्हू, घुसपायता. मन घुसपायता, आमचें मन घुसपायता. So distraction is always going to lead घुसपाटप. you into confusion. घुसपाटप म्हणजे कन्फ्युजन म्हणजे घुसपाटप. So this distraction, the reason why it's distracting you is to get you into confusion. म्हणजे आडशें येता, कितें आड येता आमकां जें कितें देवान केलां तें. This distraction is meant to take you out of God's focus and get you into your problem focus. हें आड येवप म्हणजे घुसपाटप म्हणजे कितें? देवाच्या मना प्रमाणे जियेता तेन्ना तुका ना म्हणपाक आनी तुज्या स्वभावा प्रमाणे जेवपाक तो आपयता. Hallelujah. So the devil uses the pleasure of this world, the things of this world, the worries, the tension and all that to distract us and take us away from God. Let's see this distraction in the word of God in Mark chapter 4. देंवचार उजार कोत्ता ह्यो वस्तू, संवसाराच्यो बुलोवण्यो, संवसाराचे त्रास, संवसारान येता पळय तें, संवसारांतलें येता पळय तें आड सगळें आमकां देवाच्या उतरांतलें पयस दवरपाक, स्वतांतलो पयस दवरपाक. Let's go to Mark chapter 4 verse 18. मार्कुचें शिवर्तमान 4 अवेस्पर 4 बोडी 18. Or let's start with verse number 16. How does he distract you? कशे भाशेन सैतान आमकां घुसपाडायता तो आतां पळोवया. See, before we go further, there are two tools that the devil uses. One, he uses deception where he says, if you know the word of God, you will be set free. That's a lie. You should know the word of God and you should apply it continuously. दोन भाग म्हणजे सैतान आमकां फटयता पळय तो पयलो भाग म्हणटा तो तूं देवाचें उतर फटयता पळय तो पयलें जावन आसा तूं देवाचें उतर जाणा जाल्यार पुरो सगळें तुका मेळटलें. You will be set free. तुका सुटका मेळटली तूं देवाचें उतर जाणा जाल्यारूच. तेंच दुसरें पळय तें सांगना की हें तुज्या जिवितान सोत हें तुज्या जिवितान सगळ्या वेळार तुवें उजार करूंक जाय तें सांगना तो. तूं फकत सोत जाणा जाल्यार पुरो, म्हणजे देवाचें उतर जाणा जाल्यार पुरो. सदां तूं स्क्रिप्चर वाचल्यार पुरो. आय एम सेइंग द बॉडी ऑफ क्रायस्ट, हांव हुस्क्या खोतीपाचो मागणें करता पुरो. हांवें मागणें केलां बट तें हांव जिवितान तो लायना, हांव तो जिवितान तें अनुभवना आनी ताचे प्रमाणे तो चलना, आमकां सुटका मेळपाक ना. जायते जाणां म्हणटा ब्रदर इन द न्यू क्रिएशन म्हणटा आय एम सेइंग नो कांय जायना मरे म्हज्या जिवितान. द बॉयज आर सेइंग कांय जायना. हांव सद्दां म्हणटा मरे आमी सद्दां सकाळीं सांजे देरपरां आमचे भुरगे म्हणटा हांव येता तेन्ना कांय जायना बरेपण. Okay, now I want to tell you, just because you said the word, has the word been able to control you? तुमी हें देवाचें उतर म्हणटाच म्हणून तुमकां देवाचें उतर तुमकां कंट्रोल म्हणजे हाडायता. Is the word of God mastering you? And if the word of God is mastering us, then one thing is that our attitude will be an attitude of love towards everybody.
our attitude will be an attitude of forgiveness, because always remember, attitude decides our altitude. हे If the देवाची attitude is wrong and you are doing everything, you are doing your Bible, you are doing your prayers, you are doing your fasting, you are going to church, you are doing everything, you are still miss the mark because your attitude is not of love. हांव तर हें देवाचें उतर तर सदां म्हणटा तें म्हाका चलयतलें तेंच उतर म्हाका हें सत म्हाका म्हज्या जिवितांत चलयतलें आनी हें कळशें कळोन येतलें म्हज्या स्वभावा वरवीं म्हजी वागणूक बरी जातली What do you say हांव for मोगाळ attitude? जातलो वागणूक म्हजी वागणूक बरी जातली जेजू भाशेन म्हजो कॅरेक्टर म्हणटा वागणूक म्हजी बरी भाशेन जातली हांव मोगान येतलो म्हजो स्वभावूच बदलतलो आनी हें म्हाका हेंच म्हाका My attitude decides my altitude. हें म्हजो स्वभाव म्हजी वागणूक म्हाका वयर पावपाक म्हाका आदार जातलो But if my attitude is negative, म्हजो तर स्वभाव म्हजी तर वागणूक तर वायट जाली then my altitude will not be on the top, it will be downwards. म्हजी वाड जावची ना मोगोर हांव सकला पडटलो बोगोर आनी बोगोर म्हज्या जिवितांत कांयच जावचें ना आमच्या जिवितांत बरेपण कांयच येवचें ना And that's why Jesus is talking about, if you continue in my word, means if the word of God is ruling over me, then my attitude will be continually the attitude of love. But if the word is not continually ruling over me, then my attitude will be going up and down. Sometimes it is good, or sometimes it's better. And that's when it's like I'm going in front, taking a U-turn, coming here, taking a U-turn, taking there U-turn, and it's a life of confusion. म्हजे तर जिवितांत तर हें देवाचें उतर चालू आहा जाल्यार हें कितें जातलें हांव त्या उतरा प्रमाणे चलतलों आनी तें उतर म्हाका चलयतलें आनी हो म्हजो स्वभाव बरो करतलो आनी म्हाका म्हजी वाड जातली म्हाज्या जिवितांत फायदो येवंक जावो म्हज्या जिवितांत फायदो येतलो बिकॉज आमचें देवाचें उतर म्हणटा देवाचें उतर जाल्यार फायदो हाडटा फायदो जातलो म्हजी हांव हाला पडचो ना आनी आमचे भितर अशें म्हणचें ना केन्ना आमचें हें देवाचें उतर तर म्हज्या जिवितांत चाल उरतलें म्हजी वागणूक त्या देवाच्या उतरा प्रमाणे जातली पळय तेन्ना तेन्नाच हांव म्हजी वाड जातली हांव वयर चडटलो That's why Jesus said, if you continue in my word. देखून जेजू म्हणटा सगळ्या वेळार म्हजें उतर तुज्या जिवितांत चालू उरोनी म्हणजे म्हजी वागणूक त्याच उतरा प्रमाणे जावनी त्या Then उतरा the truth प्रमाणे will स्वता set you प्रमाणे free. आनी हें सत तुमकां मागीर हें देवाचें उतर जें चालू आहा तें आमच्या जिवितांत घोडे आमी दुस्मनाचो मोग करता आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे देवाक दुसऱ्यांक पावता दुसऱ्यांची सेवा करूंक वयता तेन्ना आमकां हें उतर आमकां सुटका दितली जिवितांत बरेपण येतलें आमी वाडटले हांव Just put आमचे that भितर वाड जातली again. हांव Just put that again. John 8:31 and 32. पोतून जुवांचो अवेस्वर 8 30 आनी 1 आनी 30 आनी 2 31 आनी 32 If you continue in my word, and put now that 32. If you continue in my word, you shall know the truth, and the truth will make you free. Now, what is my part? My part is to labor, to press forward in continuing in the word. And Yeah. what is the God's part? His part is to set me free. But if I do not continue in the word, he cannot set me free. पळय हांगासर अशें बरयलें आहा 32 वडीन आनी तुमकां सत कळून येतलें आनी सत तुमकां स्वतंत्र करतलें हें जेजू सांगता आमकां सत आमकां स्वतंत्र म्हजे वाटेन हांवें कितें करूंक जाय काय म्हजो वावर कितें काय तें गरजेचें हांव कितें करतां I must continue in the word. हांवें कितें करचें पडलें हांवें ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणेच म्हजो स्वभाव करचो पडलो And if I continue in that word every day, हांव तर ह्या स्वभाव ह्या जेजूच्या उतरा प्रमाणे जेन्ना स्वभाव करता आनी ते ज्या जिवितांत चालू आसता then Then that na. same word will set me free. हें देवाचें उतर म्हाका सुटका दितली स्वतंत्र करतलें आमकां Hallelujah. हालेलुया So please don't come into this impression that because I attended the retreat, I shall be blessed. Jesus never said that. चिंतूंक नाका की तुमी फकत आमी रिट्रिटाक येयला देवाचें उतर आयकलां आतां देव म्हजेर बेसांव घालतलो जायते जाणां म्हणटा आपणान केलें तें वचून आपूण गेलो मद्रास गेलो आपणान जें कितें करूंक जाय तें केलें मद्रास गेलो केस कातरले जालें इतलेंच वाती भिडयला हांवें जें कितें करूंक जाय आसलें तें केलें That's why people are being deceived.
I put candles, I put garlands, I did this, I did that. Nothing of that will set you free. दोन फावटी केरला वचून गेलो येयलो आणि No. See, I'm not trying to, sorry, I'm not trying to say Kerala and all that. Listen, brother. But this is what my friends. Listen, sweetheart. Going to Kerala or anywhere, if the word is not preached, people's lives will not be changed. Are you there? Only when the word is preached, people get the understanding of the word, the hidden meaning of the word. Once you get that understanding and you apply it in your life, whether you have heard it in Kerala or you heard it in Mars or Moon, the place doesn't make any difference. Yes, what makes God. difference Hallelujah. is the word that was preached. Hallelujah. It is the word. Jesus Hallelujah. did not say you go to this place or go to that place. No, it's the word that is preached. And when you continue in the word that is preached, which is a truth, and you apply the truth will set you free. I even tell people, if you don't want to come here, please don't come. But please go on the YouTube, listen to the truth. Listen to the truth on the radio, listen to the truth on the cable TV. The power of the word of God is the same. If you are sitting here or watching on TV or watching on YouTube or listening on the radio, the power of the word does not go down. It is the same power. It's Hallelujah. all about how are you going to believe it and apply it. खंयसरूय तर गेले जाल्यार देवाचें उतर तर परगट जाता थिंचोर आनी जें देवाचें उतर परगट जालां तें तुमी आयकलें तर जाल्यार आनी त्या उतरा प्रमाणे तुमचो स्वभाव तुमी दिसा दिसपट्टी तुमच्या जिवितान हें देवाचें उतर जें आयकलां पळय तें जें तुमी तुमचे भितर सजमणी येवन आयकलां आनी तुमचे भितर सजमणी येयला आनी हें उतर घेवन येतात तुमी घरा आनी ह्या उतरा प्रमाणे तुमची वागणूक करता तुमचो स्वभाव करता तशें तर केल्यार तुमी तेन्नाच तुमकां सुटका मेळटली आनी आमची वाड जातली. Hallelujah. ओके खंयसरूय आनी भाव म्हणटा कितें भाव म्हणटा आपणान जायत्या जाणांक सांगलां की हांगाच येवपाक न्हय हें देवाचें उतर परगट जाता तें युट्यूबार वयता टीव्हीचेर वयता हांगा जायना तो जाल्यार थिंचोसान पासून तें आयकलें आनी तें उतर तुमच्या मनान घेतलें त्याची सजमणी घेतली आनी ताचे प्रमाणे आनी आमचें त्याच्या प्रमाणे तें जिवीत आपल्या जिवितांत घातलें तें आनी ताच्या भाशेन तें जिवीत तुमचें केलें पुरो. That truth will set you free. हें सोत हें आयकलां तें सोत तुमकां सुटका दितली. Hallelujah. 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 You know, the joy of preaching in Africa is, you know, that they are about 50 years minus from where we are. And they are still with the transistor. Everybody is having a transistor and they have got a solar connection, small pad. It's in the sun and they plug it into the radio starts working. And on that radio, people are hearing live preaching. And this preaching was going all over northern Uganda. It was going to Congo. It was going to the country of Sudan. And it was on the FM channel. I was thinking, Lord, in these 12 days, I must have preached to millions of people whom I did not even Hallelujah. see. Hallelujah. And then they invited me into their studio for one day and they said, we want you to preach over here and then we will also invite people to give a call. You know, the calls were going on the lines one after another and there were so many who were on the waiting line. And that's when you come to know what power God has given to us. I wonder, the apostles and all, they did not have technology, they did not have all these things. I wonder if they had to be now, in this time, and they had this kind of technology, what would have they done? In spite of having nothing at all, they went walking and did such marvelous job in the kingdom of God. And because of what seeds they sowed, we are reaping. Praise God. Hallelujah. Now what is our response? What is our response to what they have done? And what is our response to Jesus? Is it our own life? Hey, listen, this life has been purchased by Jesus. It does not even belong to us, neither to anybody. It belongs to Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. So it is all about how can I make people know the truth, make them understand the truth, and when they apply the truth will set you free. Now, when he said the truth will set you free, do you think we should even have a healing session? Hey, listen, if you know the truth will set you free.
The moment you know the truth, that sickness in your body starts getting killed. हालेलुया, The depression in your mind starts getting killed. हालेलुया. भाव The म्हणटा problem in your finances start getting killed. All we need to know is the masala to cook your food. हालेलुया. And once you know the masala, your food has to be tasty. भाव म्हणटा सोत तो जाणा जाल्यार सोत तुमकां सुटका दितली. तर सोत तर हें देवाची उतर तुमकां सुटका दितली जाल्यार आमकां हांगासर पेकोवणीचें मागणें करूंक जाय, आमी हात धरूंक जाय, गरज ना म्हणटा. बगर तुमी तर हें देवाचें उतर सजमले जाल्यार तुमच्या भितर पेकोवणी येतली, तुमचे बरोबर जे प्रश्न आहा ताचो सुटावो जातलो. केन्ना हें देवाचें उतर तर सजमलें जाल्यार, देवाचें उतर तुमी सजमलें जाल्यार आनी तें तुमच्या जिवितान तुमच्या वेव्हारान दिसपटी जिवितान घातलें जाल्यार तुमकां सगल्या भागांनी सुटका तुमची जातली. सोत तुमकां सुटका दितली. How many of you drive cars? कितले जाणां तुमी गाडयो चलयता? गाडयो Come on, don't tell lies. How many of you drive cars? कितले जाणां Bike. बायक चलोवपाक कितले जाणां? Okay. Now, surely somebody taught you to drive. Surely somebody तुमकां taught you to शिकयला drive. न्हू? कोणान तरी शिकयला, तुमीच शिकला, कोणान तरी शिकयल्यात. Now, are you calling that person come and drive? पोत्तून आपयता म्हाका आतां तुमी जाणा चलोवपाक. अरे म्हाका शिकय म्हणटा पोत्तून चलोवंक. Okay, now that you have learned driving, are you capable of teaching somebody to drive? आतां तुमी जाणा न्हू चलोवपाक. आतां तुमी कोणाक तरी शिकयला आसतले न्हू, जे कोण ड्रायव्हिंग How many जाणा of you know scooter driving or bicycle? Come on, anybody bicycle? Anybody? When you first took the bicycle, did you fall down? पयली सायकल शिकताना तेन्ना तुमी पडल्यात? Okay, पडला. when you fell down, did you quit? पडली No, म्हणून नाका because you सायकल saw the one चलोवपाक. who was teaching you is able to cycle. Now what came to you? Hey, listen, if he can do, I can do as well. All I have to do is to learn to balance. And once you learn balancing, did you now cycle with one hand only? With two hands, without hands? Double seat, triple seat? The same thing Jesus is saying, I've lived in this world, I've applied my Father's word, and I've won the battle against the devil, and I know how to drive this life victorious. Hallelujah. And I'm here to give you the same Hallelujah. formula. Learn it. जसे सायकल शिकताले तेन्ना सायकलीचे पडले, तरी पूण तुमी सायकल चलोवंक शिकले, कित्याक दुसरो कोण तरी शिकला म्हणून तुमी शिकले. हेच भाशेन जेजूय ह्या संवसारांत आयलो आनी देंवचाराचेर जैतिवंत जालो, देंवचाराचेर आड झुजलो आनी तो जैतिवंत जालो. तशेंच आमी So he is the one who is teaching us how to cycle the life, our own life. आतां आमकां ह्या देवाच्या उतरा वरवीं शिकयता कशें आमी आमच्या जिवितांत ही सायकल चलोवची, आमच्या जिवितांतली जिवीत चलोवचें पळय तें, How आनी to कशें balance? जैतिवंत जावचें पळय तें, How to balance? कशे भाशेन हें बॅलन्स Because the devil is pulling you down. जिवीत कशे भाशेन बॅलन्स करचें. And Jesus is saying, take my truth, the devil will not come anywhere close to you. कित्याक Ha, ha. देंवचार येता आनी आमकां आमची सायकल हालोवंकशी दिसता, दुसऱ्या गाडये वयता तेजे भाशेन देंवचार येता आनी आमकां सगळोच हालयता. बट जेजू आमकां शिकयता कशे भाशेन ती बॅलन्स करची सायकल, म्हणजे आमचें जिवीत कशे भाशेन बॅलन्स करचें पळय तें आमकां जेजू शिकयता देवाच्या Okay, उतरा वरवीं. all those who learned driving or cycling, you have never taught anybody? तुमी Haven't शिकले you आनी taught anybody? कोणाक तरी शिकयला तुमी? कितलीं जाणां जाणा? Okay, has anybody learned cooking? Okay. रांदपाक Now, haven't you taught somebody cooking? The same is Jesus saying, when you learn this truth and apply in your life, now it's so easy that you will go around teaching everybody my Hallelujah. truth. And when you teach that truth to somebody, that somebody will get free. हालेलुया. जशें आमी रांदूंक शिकले तशेंच आमी हें दुसऱ्यांक रांदूंक शिकयलें. तेच भाशेन जेजूचें उतर आमी हांगासर आयला न्यू क्रिएशन सेंटरान देवाचें उतर घेतलां, खंयसरूय वचून देवाचें उतर घेता तेन्ना आमी देवाचे जानवायेन बोत्ता, देवाच्या उतरान सजमणी येता आनी आमकां दुसऱ्यांक वचोन हें देवाचें उतर दिवन सुटका दिवंक जाता. जशें जेजून केलें, आमकां शिकयलें, ब्रदरीक शिकयलो, ब्रदर येयलो आमकां शिकयलो हें देवाचें उतर, आनी ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे आमची सुटका जाली. आनी आतां आमी वचोंक जाय आनी दुसऱ्यांक सुटका दिवपाक शिकोवंक जाय आनी तांकां तांच्या प्रश्नांतले वायटांतले सुटका दिवंक आमी तांकां आदार दिवंक जाय. You know, this time I got a chance to go to Uganda, but this time it was extremely in the interiors where the gospel is not much preached.
भावाक हे वर्सा एक जागो मेळ्ळो युगांडा वचपाक गेल्लो पयलो तो पण आतां ताका एक More interior, more- बिशोबान सांगलें ताका भितरल्या जाग्यांनी पयशिल्ल्या गांवांनी वचोन गांवांनी न्ही, रानांनी. सॉरी गांवांनी. रानांत गांवांत न्हय रान सगळें रानांत गांवांनी. आसलें रानांनी वचोन थिचोर थोडो लोक आसा थिचोर देवाची उतर परगडूंक लायले This time I did not see much healing. आतां गेलो तेन्ना जायती पेकोवणी ताणें थिचोर पळोवंक ना But I saw demonic powers coming out like anything, everywhere screaming and yelling and Hallelujah. dancing and all that. So the more Ranan you go, the more those people practice occult and witchcraft. And now when they came, they were screaming and shouting and all those things, and people being set free. ब्रदरीन हे फावटी गेला तेन्ना चड पेकोवणी पळोवंक ना बगर मेढे आत्मे देंवसराचे आत्मे जे आमचे तांच्या भितर आसले ते भायर येता ते ताणें ताका And this is my Taka desire. koyla. I said, God, from the month of June, make a provision that I go every month to Uganda. I want to go there every month. Praise God. Praise God. Because those are the people who need us. भाव म्हणटा अशें देवाची मागता तो निच्यो केला अजुनूय करूंक ना वचपाक म्हयन्याच्या म्हयन्या Because I said I'm going every month, but I'm coming to Goa every month. Hallelujah. म्हयन्याच्या म्हयन्या भावाक आपूण युगांडाच्या गांवांत वचूंक सोदता म्हणटा Hallelujah. कित्याक जायत्यो पेकोवणी असले वायट आत्मे जे What तांकां a गरज joy, आसा. what a joy to see, like a trawler, you bring so many souls into the kingdom of God. That's the biggest joy. The Bible says when one person repents and comes back, the whole of heaven rejoices. Imagine a trawler full of souls. What must be happening in heaven? Hallelujah. Celebration. हालेलुया भाव म्हणटा जायती खुशालकाय येता जशें पाग्यार मारता व्हडले ट्रॉलर वयता बोटी वयता तशें नुस्तें घेवन येता तशेंच जायते ओतमे देवाची हाडूंक जाता ह्या युगांडाच्या गांवांत आनी खुशालकाय भोगता जेन्ना अशें घडटा पळय तेन्ना And God is very soon opening the doors in Tanzania. आनी भाव म्हणटा रोखडोच तांजानिया ह्या I am believing that Africa is opening like for me. Praise God. आफ्रिकेक दारां And God wants some laborers from Goa and from different places to come and help us reap the harvest. The harvest is plentiful, laborers are few. आनी देवाचें मन जायत म्हणटा That's why God is saying, हांगासर pray to तुमी the Lord of the harvest that He sends forth laborers to reap. If you really love Jesus, then you will say, God, I'm ready for a mission as a laborer. आयज हांगासरूय जायते जाणांची गरज घडीक म्हणटा युगांडाच्या गांवांत Many वचपाक places, even in India, the laborers are plentiful. Now, I was coming with Simon, and a person called me and said, can you come to my village in somewhere 4 kilometers, 4 hours journey from Goa? Not 4 hours, 8 hours. 8 hours journey, okay. And he said, please come. And he was begging. And then he said, you know, in my village, in my place where I'm inviting, there's not a single person who is a Christian. They have never heard about Jesus. You know what I said? Hey, brother, I'll cancel something, but I'll surely come to your place. Hallelujah. Hallelujah. God is looking. How much can one person run? Come on, it's time for all of us to run. As I told you, real Christmas is, let me give you, Christmas is when the son is not at home. Brother, what you are saying yesterday, what you said yesterday, थोड्यांक बरें लागोंक ना तें. Christmas is not, Christmas is with the family म्हणटा थोडे. See, the truth is always bitter, brother. If you listen to Jesus, was Jesus in heaven with his Father? Hello, I'm asking you. Was Jesus in heaven with his Father before he came to this planet Earth? Yes, he was with his Father. Now, the Father and the Son and the Holy Spirit saw that this whole earth has been taken over by an alien called Satan and is destroying the whole human race. The Father asked the Son, what do we do? The Son says, Dad, I'm ready to go there. I'm the only one who is going to go there. And the Holy Spirit says, okay, I will be there to help you. And he leaves his house and lands his ship on the planet Earth in a stable. Hallelujah.
that landing of the ship when he's out of his house and goes on a mission is called Christmas. हालेलुया. कोत्तून You know, this is what God जायत्या जाणांच्या मनान अशें जाल्लें की बाबा तूं आसलोय घरा तुका वचोंक गरज आसली भावाची बायल ती नासली ती she was in the US. ती भायर आसली देखून ताका ऑपॉर्च्युनिटी मेवली वचपाक हें मनान दवरचें थोडें But म्हणून brother, for me, Christmas is not 25th of December. For me, Christmas is every day. The person is on a mission. Hey, don't clap, don't clap. Those who are clapping, I want to ask you, what is your mission? जसो जेजू न्हू If the early Christians had not gone on a mission, today I don't think so Christianity would have spread. We are Christians who are selfish Christians. जसो जेजू सोडून आयलो आपल्या बापाचें घर स्वर्ग थंयसर सगळें बरेपण आसलें मोहिमेन भरलेलो तो सोडून आयलो आपल्या बापाचें घर मनशाक सोदूंक जंय देंवचारान कब्जो घेतलो संवसाराचेर. Christmas is when Jesus appeared on this planet Earth to destroy the works of the kingdom of darkness. देंवचाराचें राज तो मोडूंक आयलो हें ताचें मिशन जालें सोडून आयलो तें घर आपलें आनी तो दीस आमी मानवता 25 तारीख म्हणजे क्रिसमसाची म्हणजे So if सोडून आयलो घर. So if I'm a Christian, I'm saying I'm Christ-like, even I am ready to go on a mission to save souls. सो क्रिस्तांवाचें जिवीत अशेंच जावंक जाय. And the mission need not be leaving your house. The mission be your neighborhood. Not everybody is called to go from a place to place, but surely in your neighborhood, in your parish, in your hospitals. You know, I took Linton to a hospital flooded with malaria. And I was preaching and the nun said, "Brother, can you come?" I said, "No, my friend will go." I said, "Linton, go and just come." He came after 3 hours and he came back crying and he said, "Brother, it is miserable, it is miserable, it is painful." And he said, "Brother, you got to come and see." The next day the retreat got over. In the afternoon we went there. And Linton said, "Brother, I don't know what happened." And he began to ask the nun, "Where are the people gone?" She said, "After you prayed and went, so many people got discharged, they got healed and they went back home." Praise the Lord. And what we saw was, the beds are there with the springs, but there is no bedding. And people put that chatai, and on that they put some bed sheet, and they sleep. I'm so sure the springs might be poking them. It's like a person who is sick and is on spikes. And when we saw that, we said, "Sister, I'm not boasting of myself, but this is what I'm saying. This is how God works." I said, "Sister, let us buy beddings for you all. Please tell us how much is the number. We will buy beddings for you all." And I know when you have a vision to help the poor, money is never at short. God sends His resources. Hallelujah. 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 And as I told you, and I want to say again, resources will generate in Uganda for us. And this center will be built in Uganda with the money from Uganda. And that Uganda will bless other African countries to evangelize. Hallelujah. I am become pregnant with a big pregnancy this time. आमचें मन आमचें विजन विजाव जालें तर देवाच्या विजावा भाशी तेन्ना आमकां कसल्योच गरजो ज्यो जाय त्यो देव पावोवन दितलो. आनी तशेंच युगांडा जाता म्हणटा आमचे दुसऱ्याचे ह्या गांवचे पयशे गरज ना बगर युगांडाच्यानूच तयार जाता कित्याक ब्रदरीचें विजाव आसा देवाचें राज परगटपाक थंयसर. ब्रदर हांव म्हणटा तर युगांडाकूच वचोंक नाका जेन्ना क्रिसमस एज यू सेड नेबर्स who are in need, you can तांचे गरजांक पावोंक जाता. ओ हॉस्पिटलान तर वचोंक कोण गरज आहा जाल्यार हॉस्पिटलांनी वचोंक जाता. See brother, God has a destination for everybody. My calling will be Uganda, not necessary here. Everyone's. I would have loved to have a center in Bombay. I would have loved to have a center in Bangalore. I never wanted to come to Goa, but God snatched me and brought me to Goa. So who am I? It is God who opens the door and you are the one who is saying, "Yes Lord, I'm ready to go." भाव म्हणटा कितें देव आमकां धाडटा पळय जर आमी वचोंक जाय. And it's not easy. भावाचें विजाव म्हणटा घोडेक पयसचिल्या गांवांनी वचोन हें करपाक घोडेक आमचें विजाव आमचें घोडेक आमकां देव सांगतलो बाबा तुमच्या गोच्यांशीच वचात क्रिसमसाक गरज आसलेल्या मनशाशीच वचात. ओ हॉस्पिटलान गरज आहा कोणाक थंयसर वचात. पयसचिल्या गांवांनूच वचोंक जाय म्हणून न्हय
ओकर भावाक एक वाट दाखयला देवान पयशिल्या गांवांत वचोन हें देवाचें उतर परगडपाक Hello, देवा सेवा करपाक. brother, I met today one sister, okay? I went to meet her, and she was suffering from the same malaria that struck me. And I asked her, how long was your malaria affected? And she said, I suffered for 4 years. I could not stand. I was walking with a walking stick, okay? I was bent. My right hand could not move. And most of you know that sister. She is Brother Prakash Medicals, his wife. She was suffering from the same malaria for 4 years, and God set me free from that malaria in 3 days. And I remember when I got this, the thoughts that came to me is, you go back to that country and you get malaria. And I'll tell you, it is not that I was not bitten by mosquitoes. Mosquitoes are in plenty. Praise God. You get bitten by mosquitoes every moment. But yet, the zeal for Jesus is, Lord, even if the malaria has to come and strike me, your blood will destroy that malaria again and again. But I Hallelujah. will not stop the mission that you have called me for. एक आमच्या भावाची बायल एक मलेरिया जालेली आनी ही मलेरिया जी ब्रदरीक युगांडा वचून जाली तसलीच कशी ते बायल एक हे भावाची बायल एक 4 वर्सां हे मलेरिया तिका She had joint तिका problems. जायते तिच्या त्रास जाले जॉइंट्सान बा आनी She तिका was 4 bent वर्सां like an old lady. तिका ओडव घाल चलोंक जायनाले She ओडव was घालून walking with a चलताली walking stick, बोडी घेवन चलताली and her right hand आनी was not moving. हातूय तेजो हल्लो नासलो. This morning only I was speaking to her. Because I went to ask her, can I get medicine to take to Uganda for malaria? सो भाव आयज पोत्तून गेल्लो तिका विचारपाक बाबा म्हाका वखद दी Because she gave me a box Tablet full andi. of tablets for malaria, and one of the servant was who is working there was suffering from malaria with high fever. We gave her the first dose. By evening the fever had gone. So we know that Indian medicine is better than the medicine that is found there. So I'm more interested in getting the medicine over there. हालेलुया. भाव म्हणटा हें असलो भिरांत ही भिरांतशी जर युगांडा वयता तेन्ना अरे असलें जाता मलेरिया जाता एकदां जालेली ब्रदरीक ही भिरांत जें ब्रदरीचें विजाव आहा तें ही भिरांतीक पयस करून देवाची उतर घेवन ब्रदर आपूण म्हणटा परतून आनी परतून गेलो आनी आपूण वयतलो हें म्हाका भिरांत म्हाका आडांक जावची ना हें देवाचें उतर परगड करपाक झील म्हणजे कितें झील म्हणजे एक उर्बा ही उर्बा जी आसा ती म्हाका देवाचें उतर दिवपाक तें बंद करून कोणाकूच जावचें ना देंवसारान आडांक जावची ना ही भिरांत म्हाका आडांक जावची ना आपूण वेतलो आनी तो गेलो परतून. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. So we should continue in the truth. सो Now let's see, that was deception. Let's see distraction. Let's go to Mark chapter 4 and verse number 16. What are the kinds of distraction that come into our life? And these are they likewise which are sown on stony ground, who when they heard the word, they heard the word, immediately receive it with gladness. Then 17. And have no root in themselves, and so endure but for a time. Afterwards, when affliction or persecution arises for the word's sake, immediately they are offended. So one of the distraction that the devil uses is offense, and when a person gets into this offense, that person is no longer walking in God's destination, he is walking in Satan's destination. हे मार्कुचें शिवर्तमान 4 अवेस्पर 4 बोडी 16 तेच पोरी खोडपी जमनीर वंपलोली म्हणल्यार उतर आयकतोच रोकडीच खुशालकायेन तें घेतात पूण तांकां आपणा भितर पाळां नान देखून ती चड वगत तोगनात उतराक लागून विघ्न वो डुमालो येता फुडें ती रोकडींच भावार्था थावन कोडसरून वेतात. योग सैतान म्हणटा तें एक हातयार उदार करता तें जावन आसा अकमान.
आनी जेन्ना आमकां ओकमान येता तेन्ना आमी रोखडीच ओकमानीत जाता. So the word offense means my negative reaction to a situation or to a person's comment. ओकमान म्हणजे कितें? म्हजें हांव कशे भाशेन वागता जेन्ना दुसरो म्हजे सगळें My negative reaction. वागता पळय हांव दुसरेच तरेकेनी नेगेटीव म्हणजे आड वागता. Hallelujah. न्हू? Hallelujah. So the devil is going to put pressure on us, and the Lord says a person gets offended because that person has failed to endure. See, that's why he says they have no root in themselves, and so endure but for a time. So endurance is a powerful fruit that has to be developed in Christian life, because without endurance a person can never achieve anything in the kingdom of God. देवाचें उतर सांगता ते प्रमाणे What do you say for endurance? तोगप. देवाचें उतर जेन्ना आमी आयकता तेन्ना आमी तें आमचे मनान तोगोंक जाय, तें उरोंक जाय. The devil will always bring opposition देंवचार जायते आड आमचेर पेज हाडटलो, पेज against घेवन the word येतलो. of God. देवाच्या उतरा विरुद्ध, देवाच्या उतरा विरुद्ध जाय तो पेज घेवन येतलो, But when जायते we आडकोडी lose our घेवन येतलो. patience, पण आमी तोगोंक जाय न्ही देवाचें उतर आमचे. जेन्ना आमचें पासियेंस काबार जाता then we are easily offended. तेन्ना आमी ओकमानीत रोखडीच जातलीं. Because now the word is not ruling our life, but that offense is, or somebody else's word is ruling our life. कित्याक हें देवाचें उतर आमचे वयर राज चलयना, बगर हो ओकमान आमचे भितर जो घेतला आमी भितर घेतला Some other word तो is ruling. चलयता. No, because some other word is ruling over our life. आमकां दुसरी देवाचें उतर न्हय, बगर दुसरें उतर आमचे भितर राज चलयता. That is why the external expression is offense. ह्याच कारणाक लागून आमचो भायलो स्वभाव, भायलीं उतरां देवाचीं उतरां ना देखून आमचो स्वभाव वायट जाता. Hallelujah. ओकमानीत जाता आमचो स्वभाव. Hallelujah. This is one of the distraction. Then he gives us the next distraction in verse number 18. ओटराये वोडीन आनीक एक हत्यार हाडटा ते देंवचार And आमकां these are सांगता. these are they which are sown among thorns, such as hear the word. आनी कांट्या मदें वोंपलोलीं तीं आसात, तीं उतर आयकतात. So there was no problem with the word. In all the four categories, the word was heard by people, but their response to the word was different. In here, they heard the word, but look at the verse 19. 19, the cares of this world. Praise God. हालेलुया. सगळ्या चारूय ह्या भागांनी कितें देवाचें उतर सगळीं आयकतात, पूण So they know the word. ही देवाचें उतर जाणा, आमी But- सगळीं देवाचें उतर जाणा, but- पूण अशें म्हणटा, but- पूण ह्या संवसाराचे हुस्के, Bas. So Samsaraji the uske. first thing the devil will do is to create fear and worry in our mind. पयलें जें देंवचार उदार करतले हुस्को आनी भिरांत आमचे भितर हाडटलो देंवचार. हें जावन आसा Because हत्यार when a देंवचाराचें. person has got worry, he does not have faith, but he has contaminated faith. जेन्ना हुस्को आमच्या भितर आसा तेन्ना आमकां कळोन येता की आमच्या भितर भावाट ना, But बगर तो it भावाट is negative faith. भावाट एके भाशेन बिगडलेलो जाला. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया. हल्ला. So if the devil is giving you worry and the person fights back and refuses to get into worry, doesn't matter. Hello, doesn't matter. Sister, doesn't matter. She has decided to go through that. Let her go. Be cheerful. Praise God. She has made up her mind. Praise God. No argument. Please go. This did not happen by chance. This is how we are. Somebody has made up her mind. Please go, no problem. Come on, leave her. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay, where were we? Got distracted. And the topic is distraction.
डिस्ट्रॅक्शन. Everything was going on fine and got distracted. सगळें चलतलें. आतां ह्या एक एग्जाम्पल आमकां कशें आमी एका हेजेर आसले ते आमी दुसऱ्या देंवचार आमकां दुसऱ्याचेर नदर दवरली. Now tell me one thing. What she was doing, everybody on the backside could see. Right? What she was doing, did you see? ही बायल कितें करताली तुमी पळयलाच? फाटल्यान सावन तुमी पळयला आसतली. तुमी Because your focus was in front. In the front. same way, the Lord is saying, when your focus is on Jesus, you can't see the distraction. Hallelujah. When you see other side, your focus goes from Jesus, now you are easily distracted. Hallelujah. So where are you sitting? When you are focused on Jesus, you are sitting like Mary. When your focus is out of Jesus, you are like Martha. Ask your neighbor, where are you sitting this morning? हालेलुया. जशी आमी हांगासर आसा ती म्हणूंक लागली आमी पळोवंक ना फाटल्यान कितें जातालें पळय तें. तेच परी फाटल्यान Did आसा you ताणें know, पयलें did you know आसतलें. what was happening behind? No, because you are here. कित्याक Your focus is here. त्या But when those who are behind, their focus is here as well as there. ह्या लोकांची दिशा हांगासर आसली. Fantastic teaching, Holy Spirit. Thank you Hallelujah. very much. ह्या लोकांची दिशा भाव कितें शिकयता ताचेर आसली. म्हणल्यार त्या लोकांची दिशा ताचेर पडली. कितें डिस्ट्रॅक्शन जातालें कितें वायट जातालें And तें. what was happening here, some of them are also looking there, and even I am also looking there. तेच परी Because there was more talking. Acha, you want to go, please go, let me continue. No. Oh, why are you going? What happened? Tell me, no. Listen, why are you coming here? Take a U-turn and go behind. She's saying, no, you go there. पळय अशेंच जाता आमच्या जिवितांत. आमची दिशा कोणाचेर आसा ती गरजेची. जेजूचेर आसा जाल्यार ती आमकां कितें फाटल्यान कोण कितें आमकां हें करता सोतायता आमची कांय दिशा आमी तेजेर घालचे ना. जेन्ना जेजूची दिशा आसता तेन्ना जशें मारिया आनी मार्था आनी मेरी. मार्थान कितें केलें? मार्था हाडपीट जाताली. तिची दिशा जेजूचेर नासली, बगर वस्तूंचेर आसली, वावराचेर आसली. आनी वरीस हुस्क्यान भरलेली ती. आनी मेरी कितें केलें? मारीत म्हणटा मेरीन कितें केलें? फकत दिशा जेजूचेर जेजूचेर दवरली तिची दिशा. फकत जेजू कितें सांगता ताचेर आसली. Sorry, जेजूचेर आसली. I misinterpreted. आमचें अशेंच जावंक जाय म्हणटा. कितें जाता तें भायल्यान आमकां पडोंक ना. कोण आमकां कितें म्हणटा, कोण आड उलयता, कोण आमकां अपमान हाडटा ताचेर नदर दवरपाची न्हय आमी. आमची नदर जावंक जाय फकत जेजूचेर. जेजू कितें सांगता, जेजूचें हें देवाचें उतर जें दिसा दिसपटी चालूच तें भायल्यान दिसून येवंक जाय. असल्या वेळार ह्या स्वभाव दाखयलो तेन्ना नो प्रॉब्लम, आसून वच यो, नो प्रॉब्लम, आसून दी आतां. आसून दी आतां. Jesus also says, no, when he was this thing, getting baptized, he tells John when you are in the Holy Spirit, पवित्र आत्म्यान बोल्ला तेन्ना म्हणजे देवाच्या उतरान बोल्ला तेन्ना आमी कितें म्हणटा, आसून दी तें, नो प्रॉब्लम. Hallelujah. Okay, the first is the cares. Okay, the पयलो second. जावन आसा देंवचार जे हातयार उजार करता तें आसा हुस्को. Now, if that person fight backs worry, okay, and cares and gets victory, then the devil will do the second thing is that and the deceitfulness of riches. आतां तर आमी तर हुस्क्याचेर जैत व्हेलें देवाच्या उतरा उदेशी. देंवचार आनीक एक हातयार उजार करतलो. तें जावन आसा संवसाराच्यो भुलवण्यो. See, first thing, he will block your blessings. संवसाराची आशा, भुलवण्यो. First thing, he will block your blessings पयले सुवातेर तुजी बेसांव तो बंद करतलो and bring all kinds of problems. आनी सगळें वायट पळय तें घोडे पिडा दुयेंस तसलें घेवन नाका जाल्लेलें घेवन येतलो आमचे So भितर. now you are worried. आतां आमी कितें जातलें हुस्क्यान भोगतलें परतून. But let's say a person passed all those trials and was victorious. आतां तर धर आमी तर ह्या सगळ्या हुस्क्यांतली आमी तर जैत जालीं देवाच्या उतरा उदेशी. So he sees that my negative things are not stopping him. सो देंवचार म्हणटलो बाबा आपणान इतलें आड हाडलां तेजेर वयर आड घेवन येयलां. हें ताका देवाचेर विस्वास दवरपाचें बंद करिना. So let me remove all the blocks now.
आतां कितें म्हणटलो देंवचार, ओके एक काम करुया, जें आड हाडलां तें आतां पयस काडया, देंवचार म्हणटलो. and open a highway of blessings. आनी देंवचार म्हणटलो हें आड आहा तें पयस काडया, आतां सगळीं बेसांवां हाडटा देंवचार. He will open the blocks so that the blessings of God will come. Are Baba. I'm sorry, no, they will understand that devil also brings all blessings. I'm trying to say, brother. कितें तर काडली तर ही आड आहा तें काडलें तर देंवचार म्हणटलो हें आतां आड घातला ती देवाची बेसांवां येवपाची ती काडया आतां आनी ताका मेवनी बेसांवां. So do you know which is the dangerous moment in a Christian life? The dangerous moment is not when he is in a problem. The dangerous moment in a Christian life is when his prayers get answered. Because when he gets answered, when the prayers get answered, the blessings are so big that the Christian begins to enjoy the blessing and forgets the blesser. भिरांकूळ वेळ म्हणटा तो आमच्या जिवितांत कितें जेन्ना देव आमकां बेसांवान बोता तो न्हय कित्याक when the prayers get answered, आमचे मागणे when the prayers get answered, आमचे जेन्ना आमी मागता तें आमकां मेळ्ळें तर when the prayers get answered, मागण्यांक तर फोड मेळ्ळो ओ मागता तें मेळ्ळें तर जाल्यार आमकां then the blessings open up like a floodgates. आमची बेसांवां व्हांवून येता आमकां घसघश्यान भितर. So the person enjoys the blessing so much ह्या बेसांवान आमी मनीस इतले घुल जाता that he forgets the blesser. देवाक आमी विसरोंक पावता. इतलें बेसांवांनीच घुल जाता, हे गिरेस्तकायेन घुल जाता की देवाक विसरता आमी. Okay, tell me, when is the person praying more? When he gets blessed more or when he is in trouble more? तुमकां दिसता केन्ना देवाची आमी चड वेता? बेसांवां जायतीं आहा तेन्ना आमी देवाची चड वेता, ओ केन्ना बेसांवां मेवना पळय तेन्ना आमी देवाची वयता. तुमी जायतीं जाणां येयल्या कित्याक लागून? बेसांवांनी भरला म्हणून येयला हांगासर. ओ बेसांवां उणी आसा घडये गरज आहा म्हणून आयला तुमी. Come on, tell me. कित्याक आयला? बेसांवां आहा, सगळीं बेसांवांनी भरला म्हणून सगळ्या बेसांवांनी. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया. So these are different kinds of distractions. ही जाण आसा देंवचाराची आड. Okay, let me give you an example. I am Brother Simon's elder brother. जो तर भाव जावन आसा म्हजो. I'm elder or you are elder? तूं व्हडलो. Okay, very good. Praise God. भाव म्हजो तर व्हडलो भाव धर. But I am always drinking. हो म्हजो व्हडलो भाव बरोच कप मारता सदांच. But I am very good qualified. बट हो म्हजो भाव बरो शिकला, बरो Not going to work. आनी शिकला म्हणल्यार कामाक वचना तो. So every day I'm taking 50 rupees from my brother. सद्दां म्हजे कडले 50 रुपया मागोंक वता सोरो घेवपाक. I did not say that. घेताय न्हू. Oh, yeah. Okay. कितें वतलो? Okay. And then my brother Simon, who loves me, is praying that God give him a good job. हांव ताजो मोग कोत्ता देखून हांव आतां मागता देवाशी, बाबा एका एक तरी बरो तरी एक जॉब दिव न्ही. I get a job of 20,000. आतां मागलें हांवें आनी हाका जॉब मेवलो 20,000चो जॉब Now, मेवलो. do you think I'll come to Simon for 50 rupees? तुका दिसता हो पोत्तून येतलो म्हजीशी 50,000 लागोन 50 रुपयांक लागोन? Yes, because his business is always in 1,000, no? That's why. Okay. Do you think I'll come to him? तुका 20,000चे जॉब मेवला, तो म्हजीशी पोत्तून येतलो 50 रुपया मागोंक? Okay, now I got 20,000. आता Now ताका will I मेवले. drink 50 rupees alcohol? How you know, man? These answers are all right. आता Now 20 will I go and drink all alone? Correct. Now will I only be drinking or do other things as well? All answers are correct, man. These answers you know correctly. Praise God. Hallelujah. आतां पळय Praise God. 50 रुपया मागतालो म्हजीशी, आतां ताका 20,000चे जॉब मेवलो. आतां तो कितें करतलो? 50 रुपयाचो सोरो पेतलो, वाडटलो न्हू 200 रुपयाचो, कितल्याच सोरोच पेतलो. And will I drink आनी alone? जायती वस्तू इश्टां बरोबर वेतलो, इश्टांक आपयतलो, इश्टांकूय वतलो पेवपाक, आनी आनीक नाका आसलेली वस्तूय करतलो, इबाड करतलो पयशे. That's what the distraction is all about. हें जावन आसा देंवसाचें आड आमचे भितर घेवन येता Now, पळय. did Brother Simon pray the right prayer? हांवें मागलें ताका जॉब दिल्या बरोबर मागलो, तें सारकें मागणें? It's absolutely wrong.
सारकें न्हय. He should have been making a prayer, God, even if he's jobless, even if he's drunkard, even if he's doing whatever, Lord, let him only seek you. Because the day he begins to seek you, your kingdom, your righteousness, all things. So Lord, Hallelujah. I'm not interested in all things. I'm interested that he gets connected to you. Because when he gets connected to you, Lord, I don't have to worry about all things. They will come searching for him. Our Hallelujah. prayers are wrong. आमचे हो म्हाका त्रास करता म्हणून हांवें रोखडोच कितें केलें, 50 रुपया वता म्हणून देवाची मागली आनी Achha, देवाक that's why सांगलें, you were prayed? My God. Did you see Bento? He prayed Trust for for them. my conversion because of that 50 rupees that I was taking. I thought you were praying for me because I'm your elder brother. आमचे जायते जाणांचे मागणें कित्याक तें म्हाका त्रास करता, म्हजे त्रास आसलो तरी ती खिडखिड गेली, एक चल एका जॉब दिलो. Bento, you are taking his side. आमची वागणूकच अशी Brother जाता केन्ना Bento, जायते this is फावटी. wrong, huh? देखून आमी देवाशी बेगीन मागता, आमच्या हितून येता न्यूक्रे मातसो घाल तेका, आमी वयता बागी चल न्यूक्रे घातले, Ghalteka means ghal. ना 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 What are you saying? वर मातसो दोत तेका, आमी आमकां स्वता येता तो, पण हें बरो जागो, हो बरो जागो. बट अशें जाता, हांवें मागलें तें सारकें मागणें केलें देवाक. कितें मागलें हांवें, ताका बरो जॉब दी, आनी देवान तर 20,000 जॉब दिलो. हें बरें, हें सारकें मागणें. म्हजें मागणें कितें जावंक जाय आसलें, बाबा ताका तुका सोदूंक पयलो, देवाशी पावोवपाक, देवाक सोदपाक. To have a relationship with Jesus. की ताणेन म्हजें मागणें जावंक जाय आसलें की देवाशी, बाबा ताका तुजेशी तुजो संबंद घडून हाड दोगांयचो. Because when we have a relationship with Jesus, the first thing that will happen is we will always seek his righteousness. जो We तर will आमी always want to do his ways. And Deva- when you are seeking to do his ways, everything in your life begins to change. देवाची संबंद तर आसा तर आमची, आमी फकत देवाक सोदतले आनी देवाक जाय तेंच करूंक पावतले. देवाचे मांडणे प्रमाणेच आमी चलतले. ताची वागणूक आमचे भितर येतली. तर Hallelujah. आमचें मागणें हें जावंक जाय. Hallelujah. हालेलुया. So when there is a distraction, we are always confused and we go away from the truth. आमकां जेन्ना असलो देंवचार आड असली वस्तू घेवन येता तेन्ना आमी सगळेच घुस्पावता आनी आमी Do you घुस्पट्टा think- आनी do you- देवाच्या पयस वेता. Do you think when I get a salary of 20,000, a person who was jobless is now coming to church and saying, Jesus, I thank you, I will follow you, I will read the Bible, I will do this. Huh? तुमकां दिसता वो सोऱ्यान आहा आतां, सोऱ्याच्याच हितून आसा, तेजो भायर हो गूण वचोंक ना सोरो पेंवपाचो. तुमकां दिसता की तो वयतलो फिरगोजेन वयतलो म्हणून, देवाक आर्गां दितलो म्हणून तुमकां दिसता अशें कोत्तलो तो. ताका ताचें बेसांव मेवतकूच म्हणजे जॉब मेवलो तेन्ना तो फिरगोजेन वयतलो, देवाक आर्गां दिवंक पावतलो तो ना. कित्याक ताचो सोऱ्याचे सोरो पेंवपाची गूण तो काबार जावंक ना अजुनूय. दॅट बॅड इफेक्ट स्टील देयर इनसायड ऑफ यू, दॅट्स वाय यू वील नॉट गो पेंवपाक. Hallelujah. Hallelujah. Because of Okay, enough. The example is enough. Hallelujah. Hallelujah. Next time I will make him a drunkard. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, In an Jesus. example, brother. Okay. Let's go to Matthew chapter 11. माथेचे सुवर्तमान Okay, 11. okay, it's 1 o'clock. When we come Yeah. back, we'll see how we can fight this distraction and this deception of the devil and overcome the tools of the devil. Amen? आमेन. हालेलुया. जेन्ना आमी परतून येतले तेन्ना आमी शिंगतले कशे भाशेन देंवचाराचेर आड झुजोंक जाय पळय तें हे आमकां जे Can we- फोटयता पळय तो देंवचार Can we ताचे start वयर. instantly when coming back? Okay, can we start quickly in half an hour? We will have lunch and we'll come back. Is it okay? Hello, is that okay? Okay. Father God, we thank you, we praise you for your word, and Lord, thank you for opening our minds and heart and showing us that the devil has been deceiving us. स्वर्गीचे बाबा तुका आर्गां आनी तुका वाकाणणी तुवें आमचे तुज्या उतरां बसत आनी ह्या उतरा वरवीं आमचें मन उजवाड आयलें. कशे भाशेन हो देंवचार आमकां स्वतायता, आमकां आड येता, फटयता, आमकां फटयता. And he also distracts us, आमकां हो आड कितें कितें नाका जालेलें घेवन येता. first of all with offense.
पयले सुवातेर ओकमान घेवन येता आमचे भितर. Secondly, with the worries and cares, आमचे भितर हुस्के आनी खोंती आसता. giving the desires for the worldly goods. संवसाराची बोलवण्यो, संवसाराची आशाय घेवन येता तो आमचे भितर. And once we get the desire for those, he multiplies with lust for other things as well. आमी ह्या ताच्या फासान पडटा तेन्ना आमी संवसाराच्या बोलाण्यांनीच पडटा सगल्या. Oh Lord, thank you for opening our minds to understand this truth. तुका सोगीच्या बापा आमकां तुवें आमचें मन उजवाडायलें म्हणून. Lord, today you taught us the disciple is not the one who only hears the word, but the one who continues in your word. आमकां तुवें आयच्या दिसा शिकयलें Disciple. तुजें शीस जावन आसा. फकत शीस जाता आमी जेन्ना तुजें उतर आयकोनूच न्हय, बगर तुजें उतर आयकता आनी त्या उतरा प्रमाणे चलता पळय तेन्ना. Oh Father, this seed that has been planted, help us to believe and put it into action. हें ही जी तुवें बी आमचे भितर वोंपलाय, आमच्या मनान घातलाय, ती वाडत आनी चडत वचोंक म्हूण मागता बाबा. Thank you, Lord, that in these 2 days you have been teaching us that we have to seek you first. हे 2 दीस जाल्यार तूं आर्गां तुका बापा, तूं आमकां शिकयताय की आमी तुका सोदूंक पयलो सुवातेर तुजें The राज, King of the kingdom. राजाक म्हणजे जेजूक, तुज्या पुताक सोदूंक आमकां शिकयलाय म्हणून तुका आर्गां बापा. And your ways and your truths and your आनी righteousness. तुजें नितीवणपण आनी तुजें सोत आनी तुजी वागणूक तुजे भाशेन जावंक आमकां शिकयलाय म्हूण तुका आर्गां. And when we do this as a primary or the top priority in our life, आनी जेन्ना आमी अशे भाशेन कोत्तेले अशे भाशेन हें पयलो आनी वयलो ह्या तुज्या चालीक आमी चाल चलतेले all other things that we need सगल्यो वस्तू ज्यो आमकां आमच्यो गरजेच्यो वस्तू आसा त्यो will be added unto us. आमकां मेळटल्यो म्हूण आमी सोत मानता. Because you have given us an assurance कित्याक of तुवें blessing, आमकां एक आस्वासन दिलाय, assurance of prosperity. एक आस्वासन दिलाय आमी ग्रेस जावचे पासत आमकां सगळे वाटेन ग्रेस काय. Lord, thank you for showing us that all this time we were only focusing on a problem and getting deeper and deeper into the mess. आमकां आमी बोगोर ह्या टेन्शनान जे पडटले थी आनी हे टेन्शन घेवन हे हुस्के घेवन आमीच अदीक आनी अदीक फोंडान पडटले. But today you have shown us that But only I- when we seek you and focus our mind, our heart and everything to you, everything else will be added unto us when we are living a life by being a doer of the word. पूण आयज आमकां तुवें शिकयलाय जेन्ना आमी तुजेर नदर मारतले तुज्या उतराचेर नदर मारतले तेन्ना आमचे भितर जायतें बरेपण येतलें म्हूण आमकां Thank तुवें you, शिकयलाय. Lord, for showing us that our battle is not the physical one, but our battle is a spiritual one. आमचें घेर जावन आसा मोगाडा बापा फकत मनशां लागून न्हय बगर आत्मीक वाटेन आत्मीक झूज आमी मांडटा म्हूण. So, Lord, all this time we only believed in knowing the word, but today you have shown us it is in continuing and doing what the word says. आमी आयज शिकला फकत तुजें उतर जाणा जाल्यारूच पुरो न्हय बगर तें उतर घेवन तें चालूच आमच्या जिवितांत चालूच दवरूंक आनी त्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत सारूंक. And when we become the doer of the word, Lord, make it a routine lifestyle. आनी जेन्ना आमी तुज्या उतरा प्रमाणे चलतले तेन्ना आमी आमचें आख्खें जिवितूच जावं न्ही सदांच तुज्या उतरा प्रमाणे चलपाक. And when we make it a lifestyle, आनी हें आमची तर वागणूकूच जाली आमच्या जिवितांत तर चालूच उरलें. this continues constant and consistent lifestyle. आनी अशेंच तर आमी चालूच दवरलें तर जाल्यार असलेंच जिवीत It is a key to a breakthrough from any bondage or any work of the devil. ही जातली एक चावी कशी मोडून तोडून उडोवपाक सगळ्या देंवसराच्यो मांडण्यो. Thank you and praise you for showing us such a powerful truth. तुका आर्गां आनी वाकाणी बापा हें सोत आमकां शिकयलें देखून आयज तुवें.
We give you praise and we give you thanks in Jesus' name. आमी तुका आर्गां दिता आनी तुका वाकाणटा जेजूचे नावी. Amen. आमेन आमेन. And also, Father God, we thank you for all those brothers and sisters who have been helping us. स्वर्गींचे बाबा सगळे तुका आर्गान तुका वाकाणी सगळे आमचे भाव आमकां जे आदार दिता ह्या न्यू क्रिएशन सेंटरान. People who are praying for us and with us. जी आमच्या पासत मागता आमच्या पासत आमच्या वांगडा मागता. People who are giving their talents, their gifts for spreading the gospel. जांचे गुण आमकां हांगासर बऱ्या वावरा वरवीं आमकां आमच्या ह्या न्यू क्रिएशन सेंटरान दिता ताचे पासत. People who are giving their time, their energy and all that in the new creation home. जे आमकां तांचो वेळ दिता तांचो शक्ती तांचे आदार आमकां पावता तांचे पासत. All those who have been blessing us in their finances. जायते जाणां आमकां जे पयशा वद्दान आमकां जायतो आदार दिता पयशाचे वद्दान तांचे पासत. Lord, all these good seeds that have been sown in your kingdom. बापा ही सगळी बऱ्यो बियो जी ती आमच्या तुज्या राजान जी घालता. Lord, let these seeds multiply, bringing in a rich harvest in their life that they are lacking in nothing. हे ज्यो बियो तांणी वोंपला त्यो आनीक ताचे पीक तांच्या भितर पीक जावंक म्हूण मागता. आर्गां दिता बापा. Thank you, Lord, especially for the boys who have been cooking this lovely food for us. बापा तुका आर्गां ह्या आमच्या भावांक जे न्यू क्रिएशन घरांत आसा ताच्या भावांक त्या भावांक जे जेवण तयार करता तांचे पासत. Lord, let this food nourish. हें जेवण आमचे भितर एक शक्ती घेवन आमी आमचे भितर Because this वाड food जावंक. has been prepared with lot of love and not as a duty. कित्याक हें जेवण सगळें मोगान ताणें तयार केलां. Bless their household, O Lord. तांच्या घराब्यांक जें रांदलां तांच्या घराब्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण And we मागता. who are partaking of this meal, आनी आमी जीं हें जेवण जेवतले ताणें Lord, let that love be experienced by each one of us. होच मोग ताणें घातला त्या जेवणान तोच मोग आमी आमचे भितर घेवंक. And what they have received freely, let them go to their parish, in their neighborhood, and find those who are the least and be a blessing to them. आनी हें हो मोग ताणें भितर घेतला हें जेवणा वरवीं तोच जण एकल्याची फिरगोजीन वचोंक तो परतून दिवंक ताणें वचोन परतून दिवंक म्हूण. We thank you and praise you for all the healings. स्वर्गीचे बाबा सगळ्या तुजी पेकोवणी जी आमकां दिला ताची वेसावां जी आमचे भितर All glory घातला and त्यांची. praise and honor to you, Lord. सगळें तुकाच महिमा तुकाच वंदन If बाबा. I and Brother Simon are standing here and speaking, it is not because of our righteousness, हांव आनी म्हजो भाव तर आमी हांगासर हांगा उबे आसा आमी नितिवंत बरे मनीस म्हणून न्हय but only because of your mercy and फकत grace. तुजी काकुतीक लागून तुजी मोगाक लागून आमी It is हांगासर you, उबे O आसा. Lord, who is giving us all these beautiful examples. तूं जाण आसाय मोगडा बाबा तूंच ह्या भावाच्या मनान जायते एग्जाम्पल दिताय. You, Almighty God, is preaching the word of God to all of us. तूं मोगडा बापा तूं तुज्या पवित्र आत्म्या उदेशी ह्या सगळें उलोवंक देवाचें उतर हे परजेक दिताय म्हूण आमी सोत मानता. What you have spoken, जें कितें तुवें उलयलाय आमच्या तोंडा वरवीं We have heard it. आमी तें आयकलां we have believed it, आमी सोत मारलां and we are surely putting it into action. आनी आमी जें कितें आयकलां तें आमी वेव्हारान घालता म्हूण आमी भास दिता. We thank you and we praise you. आमी तुका आर्गां आनी वाकाणी दिता बापा In Jesus' name. जेजूचे नांवी. Amen. आमेन आमेन आमेन. Come on, let's give the Lord a big hand of praise.